Dragi prijatelji, evo nas ponovo petkom u 9, danas je petak, 19. decembar 2014. godine. Današnja tema petkom u 9 je možda malo neobična, ali je veoma aktualna. Naime, možda je javnosti promaklo da je protekli nekoliko mjeseci došlo do spajanja 4 velika trgovačka lanca u Bosni i Hercegovini. Naime, Bingo je preuzeo Tuš, a Konzum Mercator. I ništa to ne bi bilo loše da zapravo nije došlo do koncentracijske moći od strane Konzuma i da se to sve dešavalo u sjeni izbora 2014. godine. Naravno, svi su bili posvećeni izborima, skrenuta bila pažnja javnosti na izbore, na kampanju, a s druge strane imamo situaciju da je Konzum preuzeo Mercator kao dva najveća trgovačka lanca u Bosni i Hercegovini. Zbog čega je ovo veoma važno? Važno je zbog koncentracijske moći. Znači, konkurencijsko vijeće je vjerovatno razmatralo zahtjev Konzuma za ovakvu jednu transakciju i vjerovatno je dalo i odobrenje. Ali čini mi se da javnost nije dovoljno upoznata sa ovim problemom. Zbog toga danas ja govorim o tome da zapravo ova koncentracija moći u Konzumu je zapravo na temelju iskustava u proteklih nekoliko godina jedan udar na domaću proizvodnju. Zašto? Zato što u Konzumu domaći proizvodi nemaju adekvatnu zastupljenost, nemaju adekvatno mjesto u trgovinskim lancima. Jer to je zapravo preferiranje hrvatskih proizvoda i uvoznih proizvoda iz Republike Hrvatske, što svakako ima negativan utjecaj na spoljnotrgovinski deficit Bosne i Hercegovine, na gašenje, odnosno pritisak na domaću proizvodnju i domaće proizvođače u Bosni i Hercegovini. S druge strane, imamo jednu veoma ružnu situaciju kada su u pitanju zaposlenici Mercatora. Naime, Konzum je preuzeo pod određenim uvjetima i sve zaposlene u Mercatoru. Danas se vrši strašna diskriminacija radnika Mercatora u odnosu na dosadašnje radnike Konzuma i oni su ljudi drugog reda. Ne smiju da se bune, ne smiju da čak kažu da rade subote koje im se ne plaćaju, ne smiju da kaže da se ne poštuje radno vrijeme, o uvjetima, radnim uvjetima, da i ne govorimo. Postavljam pitanje šta radi zapravo sindikat, šta radi inspekcije, šta radi vlada federacije koja je nadležna da obezbijedi adekvatne uvjete za sve zaposlene u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zbog toga sam želio da danas govorim upravo o položaju radnika i položaju domaćih proizvođača kada je u pitanju novi koncern, novi stari lanac, trgovački lanac Konzum koji ima izuzetno veliku koncentracijsku moć. Jer zašto ne spominjem Bingo? Bingo je ipak domaći trgovački lanac koji preferira domaću proizvodnju i sigurno je da će Bingo u svojim prodavnicama, u svojim prodajnim objektima imati adekvatnu zastupljenost domaćih proizvoda kakva se očekuje. Zbog toga očekujemo od Vlade Federacije da interventno djeluje da se zapravo promijeni zakon o trgovini koji definiše upravo ovu i uređuje ovu oblast. Do sljedećeg petka želim vam svako dobro.